uzabona ubomi. Haleluya. Ngoba ubomi buhambe uqaka. Awunandaba na qualification yakho, awunandaba na status sakho, awunandaba na msebenzi osebenza kuwo, awunandaba na family ophuma kuyo, awunandaba na mali unayo, awunandaba. Ubomi buhambe uqake. Haleluya. Bathi bawo nansi impilo yami elithi mhlabelelo ugelezi mande impilo yami yonke nginikezela kuwe Jesu. Xa ngiphatha ngokwami yakheka. Haleluya. Xa ngilawula ngokwami ilahleka ezandleni zami. Ngiphethe izinto ndiziphethe. Kodwa ngathi bawo sisi bomi bami. Ngathi impilo yami. Abana kabuhle ngesale COVID. Yangikhonzela phandle nabantu abami. Kho Sunday mama sivuke sinxele ngathi siye enkonzweni. Sibe formal ngeqhawe namhlanje akunandaba lo umongameli uThomas Singayi sizokhonza phela. Baphuma ngenye imini ndathi bantu abami ndiyabuya ayinile isuti yami ayinile shirt zami ndasibeka phandle ndathi ndiyabuya semhlambi ndiyabuya ngobusela beBelvin. Siyakhonza ngotela. Baba ngayeBelvin. Ngithenga ngisabhatala ngine-countering bangena abafana about 7 ngiphethe imiphi bonke. Bathi wonke umuntu oseshop makalale phansi. Haleluya. Salala phansi. Theba silale phansi. Kwathiwa wami yokhuthuza ishop kwathiwa wonke abasakhuthuka ibhokisi saphako 18 usesekuseni Sunday. Sakhutshwa sayikhoneni ishop. Balala napha sifike salala lapha. Njengoba silela baphansi kuno mama wayekhala kakhulu. Afika mkhaba lapho. Athi mama izwi senze nayo. Asizanga kuni apha. Sizothatha imali yabelungu. Xa sigcina ukuthatha le mali yabelungu siyahamba. Asizowenza nto. Umuntu usasezinto siziphethe. Nxa sigcina ukuthatha nani zenithethe into nizifunayo nikhawuleze niyabe. Xa siphuma apha sihamba nani khawulezise. Leli parliament enkulu ngokushumela. Washinye keyboard. Haleluya. Haleluya. Njengoba sile lapha bagqiba thina begqibayo bathinta umayinzi othutha. Kodwa itoilet yayincane. Bavula umnyango safakwa pha. Ngixelele into epho 18 yabantu. Ngena. Sithova lapho. Lo isho distance, no break distance, social distance. Yayingekho pha toilet. Nomnye wayethe nxa komnye wamasanele sobe savalelwa. Sajixela. Yena ke yiwari yamba bangaxa begqiba uJixa phozu ngokusithi asikwazi ukushuka. Sivalelwa. Endiwari yangoba umuntu kwaba ngadubula ngoba bazawusiba akho esilapho. Savalelwa. Sashiya bahambe tsotsi. Haleluya. Today sasizama ukuzivela sasizama ngayibona ngoba ifoni yami kuba imkile nayo. Ande fune ithula una inqoba lefune ithula kwanaso. Bayithatha bahamba. Xa siphumayo apho athatha lento bendizoyithenga yabuyela endlini yami. Benthenga ukwenza kangena endlini ibheke ebhedini ndafika nxiba ndamhle. Athi ngoba bayitsho abantu abami. Phuma imvula sitho siyakhonza. Haleluya. Yintoni enokuhlukanisa nothando lwenkosi? Indlala, intshutshiso, imbalezelo, lihlelo. Ayikho bazali bami. Ayikho bazalwane. Into enokuhlukanisa noKrestu. Zinkulu inkonzo zigcwele zithe qhu. Kodwa xa ujongayo kule mihla sokudilishwana kakhulu. Sokufunwa iquantity ngamabandla. Balithi kufuna isininzi. Ebandleni. Akufunwa quality. Haleluya.
Amandaba namquality kufunwa isininzi ezicaweni. Namadoda nomama noma bonke abantu abamabandla bakhompyutha ngalokuba bangaphume lakho bangabakho bangcwele bakidishane ngequality. Yabona nje abafike ngefana nje sibambala ngohlobo apha endlini. Sibambala ngohlobo. Mama Dola ngomuthatha unyaka mbi mama monakala usisimatha mama ngazuza uthatha unyaka ngohlobo ezintombi phayibheki ibe maxaba bemo. Uthike ngayibamba lo mfula ezingqi. Akubamba lo mfula awubamba uthi xa kephuma kazophuma iquality yabazalwane. My Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Jesus. My God. If we are coming, Tijani song wonderla. Tijani song wonderla. Siyabonga ngoyingcwele, siyabonga. Uthixo kaxabantu. Ungumafu wobomi bethu. Sibizelele ndawo. Awuzakuhlelisa nathi. Awuzakuhlelisa nengane zethu. Kodwa uzosalapha. Salapha enkosi. Silamanxeba. Njengoba sizawuthandaza singawuhlabeleli ngoba siwazi kodwa ngibala njimlo kanjengena ngena kwizibetha yombatha sizimpilo yami